Kiswahili mazungumzo ya kwanza kujuana. Hujambo wa kusalamay, sijambo wa kaqaaday. Jina lako ni nani? Magaca. Jina langu ni Ali, magacayga waa Ali. Ali nani? Baba yako anaitwa nani? Ali ayo, abaha magaciis. Mimi ninaitwa Ali Ahmed, baba yangu anaitwa Ahmed. Aniga waxaa la dhahaa Ali Ahmed, abahay waxaa la dhahaa Ahmed. Wewe ulitoka wapi? Adiga inteed ka imaaday? Mimi nilitoka Mandera, mkoa wa Kaskazini Mashariki. Aniga waxaan ka imaaday Mandera, gobolka Waqooyi Bari. Sasa unaishi wapi? Hadda xageed ku nooshahay? Ninaishi Matawa Islii, hasa barabara ya Inne. Waxaan ku noolahay xaafadda Islii, gaar ahaan wadada Afaraad. Unaishi na nani? Yaad la nooshahay? Ninaishi na wazazi wangu, waxaan la noolahay waalidiintayda. Unafanya kazi gani? Maxaad ka shaqaysaa? Ninauza nguo, waxaan iibiyaa dhar. Ulizaliwa wapi? Xageed ku dhalatay? Nilizaliwa Garissa, waxaan ku dhashay Garissa. Ulizaliwa mwaka gani? Sanadkeed dhalatay? Nilizaliwa mwaka wa 1999, waxaan dhashay sanadii 1999. Sasa una miaka mingapi? Hadda meeqa sana jirtaa? Mimi nina miaka 20, aniga waxaan jiraa 20 sano. Umeoa, ma guursatay? Hapana, mimi sijaoa, maya aniga ma guursanin. Wewe umeolewa, adiga ma lagu guursaday? Ndiyo, mimi nimeolewa, haa, aniga waa la guursaday. Uko na watoto, ma leedahay caruur? Niko na watoto, waa leeyahay caruur. Ninakutarajia wakati mwema, waxaan kuu rajaynayaa waqti wanaagsan. Nawe pia sidoo kale adigana. Kuwaheri, macsalamo. Kuwaheri ya kuonana, macsalamo, is aragti dambo.